el pueblo desertaba. Peuple a été abandonné. Saúl estaba con el ejército. Et Saül était avec une armée. Desertar es cuando hay soldados. Se habla de soldados Les soldats que abandonan qui abandonné. el campo de Quand batalla. bataille là. Amén, hermanos. Y así hay cristianos también. C'est comme ça qu'un chrétien tout. Cuando pasa el tiempo Le temps y passé, la situación no la cambia, situation pas changé. abandonan el campo de Ils ont batalla. abandonné camp bataille là. Abandonan su posición Yo abandoné espiritual. Position spirituelle yo. Alabanza al Señor. La situación era difícil para el rey Saúl. La situation était difficile pour Saül. Entonces dijo Saúl, Eh bien Saül dit, traedme. faut te venir moi. Tomó una decisión. Il prend une décision. No tomes decisión Pas prendre décision hasta que Dios te hable. jusqu'à ce que bon Dieu parle avec vous. Sí, pero Mais oui, no lo hagas. pas faire ça. Te irá peor. Pas capable plus mal pour vous-même. Para el Señor. Esperó 7 días. Vous étiez en 7 jours. En el séptimo día, Le 7e jour, nada de Samuel. rien de Samuel. Él dijo, Elle dit, yo voy a sacrificar. mon frère fait sacrifice. Y hizo algo que él no tenía que Il hacer. fait un bagage, il pas de gain pour te faire. Ninguna situación Aucune situation justifica para usted pas justifié pour vous-même actuar sin fe. pour agir sans la foi. Actuar no conforme la palabra del Pour Señor. agir qui passe selon la parole de bon Dieu. ¿Cuál es la palabra del Señor? Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Tomó una decisión, actuó Il prend décision, il agit. y hizo algo que no estaba en su competencia para hacer. Il fait un bagage qui pas de compétence, c'est pour te faire. Amén. Era para los sacerdotes Ça c'était pour prêtre, hacer el sacrificio. faire sacrifice. Amén. Pero él lo hizo. Mais il te fait ça. Ofreció el holocausto. Il offrit l'holocauste là. Y cuando él acababa L'elle fini, de ofrecer el holocausto, l'elle fini offrit sacrifice là. llega Samuel. Samuel arrivé. Porque Dios siempre llega a tiempo. Parce que bon Dieu toujours arrivé dans le temps. Usted tiene que saber esperar. Ou de connaître comment pourtant. No tomar decisión por su propia Pas cuenta. prendre décision sur compte capao. Cuando hay fe, uno sabe esperar. Là que la foi, on connaît pourtant. Uno sabe On soportar. pour supporter. Alabanza al Señor. Nada en esta vida es fácil, hermano. Rien dans la vie, ça pas facile, La frère. vida cristiana no es La vie fácil, chrétienne pas pero facile. no es Mais il imposible. n'est pas impossible. La vida cristiana no es fácil, La vie chrétienne pas facile. pero no lo cambio por nada. Mais on va changer pour rien. La vida cristiana no es fácil, La vie chrétienne pas pero facile. el gozo que tengo ahora, Je vois me kounya. el mundo no lo me dio. Le monde pas Aleluya. moi, pas capable moi. La vida cristiana no es La fácil, vie chrétienne pas pero facile. por nada del Mais mundo pour un monde ça, cambio esta paz moi que pas Dios me ha changer dado. la paix bon Dieu ba moi. A su nombre sea la Dans le nom de gloria. Dieu, c'est la gloire. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Là qu'elle finit offrir sacrifice là, ahí estaba su bendición. bénédiction était Si là. solamente hubo esperar un poquito más, Seulement tu besoin de temps, un petit crasse encore. hubiera visto Vous êtes capable boire. la gloria de Dios. Diga boire gloire bon Dieu. Alabanza al Señor. Hay muchos que han cambiado su actitud. Il y a un pile qui change attitude yo. Alabanza al Señor. Alléluia. Pero si hubieran esperado un poquito más, Je dis que tu as un petit crasse encore. hubieran visto la gloria del Tu es capable Señor. boire la gloire de Dieu. Cuando acabó de ofrecer el sacrificio, L'elle finit offrir sacrifice là. ahí está Samuel Et puis, mais Samuel arrivé. en el séptimo Le día, 7e jour. como él ha prometido. Tant que pour mettre là. Y Saúl salió para recibirle Et ça, il sortit pour la recevoir. y saludarle. Il salue. Amén, hermanos. Entonces Samuel vio lo que él ha hecho. Et mais Samuel, ouais, ça le fait. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Samuel dit, qui ça fait là? Ahí, en vez de reconocer que ha hecho mal, Là, au lieu de reconnaître qu'il fait un bagage qui pas bon, ahí vienen los argumentos. là, vient argument yo. Es que C'est parce que vi al pueblo que se me desertaba. le peuple a été abandonné. Pero aunque el pueblo Même desertaba, le peuple a abandonné. de Dios viene tu victoria. Victoire la sortie dans bon Dieu. No puedes actuar Ou humanamente. pas capable d'agir humainement. No puedes tomar decisión para agradar a Ou otros. pas capable de prendre décision pour faire l'autre plaisir. No importa la situación, Ça va intéresser quelle situation tienes que pour soportarlo. le supporter. Eso es fe. Ça, c'est la foi. Pero para alabar al Señor. Mira, si Dios tiene algo para usted Regardez, si bon Dieu a un bagage pour, y usted no está cumpliendo con si eso, vous pouvez accomplir ça, es desobediencia. c'est désobéissance. Porque vi Parce que, ouais, que el pueblo que el pueblo desertaba. le peuple a été abandonné. Y segundo, Et deuxièmement, lo que les gusta a los cristianos, et ça que les chrétiens remettent, y que tú que vous-même, no venías ou pas de venir en el plazo señalado. dans l'air que vous te dit à venir. Con otras palabras, L'autre parole, es la falta de la hermana, c'est manque, c'est faute sœur, es la falta del hermano, c'est faute frère, es la falta del pastor. c'est faute pasteur. Es que en esta iglesia no tienen amor. Parce que l'église n'a pas l'amour.
¿O no, hermanos? Oui ou non, frère yo? Argumentos baratos Argument bon marché. para volver a pecar, Pour retourner à le faire pécher. para volver a ese mundo. Pour retourner dans le monde là. Si te agrada eso y usted se fue, pero no vengo argumentos baratos ante el Señor. Oui, capable de gagner monde qui fait ça fait plaisir dans ça, mais ça pas fait bon Dieu plaisir. Alabanza al Señor. Y tercero, Et troisièmement, los filisteos estaban ahí Philistin était là. y Et necesitas a Dios. ou besoin bon Dieu. Si fallas a Dios, Si vous faillez bon Dieu, Dios no puede hacer la obra. bon Dieu va faire travail No là. te puede dar la Bon Dieu va victoria. faire victoire. No importa la situación, Ça dépend de la situation. mantente Mais qui est firme, ferme. obedeciendo la palabra de Dios. Obéir parole bon Dieu. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Déclare le Seigneur. Me dije, Et il dit moi, ahora vendrán ellos et qu'on y a yo même yo vini. y no he consultado a Dios. Il pas considéré bon Dieu ¿Por qué no oró? parce que il pas prié. ¿Por qué no oró 7 días? Pour qui ça pas prier pendant 7 jours alors? ¿Por qué tenía que esperar C'est le besoin de temps. a Samuel? Samuel. Samuel era para sacrificar. Samuel était là pour te Pero sacrifier. él podía empezar a clamar. Mais il a commencé à prier lui-même. Alabanza al Señor. Me esforcé. Moi fais effort. Imagínate, C'est comme ça le dit. no está reconociendo Il pas reconnaître là. que hizo mal. Qu'il Me fait mal. esforcé. Moi fais effort. ¿Sabe usted cuánto yo he hecho Vous connaissez combien me fait para servir al Señor? pour me servir bon Dieu? Me esforcé. Moi fais effort. Si tu esfuerzo no es conforme a la palabra, Si j'ai fait effort là, pas conforme et parole là, es tiempo perdido. c'est temps perdu. Alabanza al Señor. Y ofrecí holocausto. Il offrit sacrifice. Me esforcé Moi fais effort para soportar a esa pour esposa me supporter madame ça y dormir con la otra. et puis dormir avec un autre. Alabanza al Señor. Eso está diciendo él. C'est ça que tu dit là. Él pecó, Il fait pécher. se esforzó para pecar. Il fait effort pour le faire pécher. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Eh bien, Samuel dit ça, on fait, c'est un bagage, mon tête fou fait là. Vamos a ver ahora, Nous pouvons le reconnaître là. amén, ilustrado, Nous pouvons illustrer la fe, la oración, el temor la de foi, la Dios prière et craintif bon Dieu en la vida de Rey Saúl. dans la vie roi Saïl. Él tenía una petición Il était une prière. que era, ¿qué tengo que hacer en esta guerra? Qui ça me besoin faire dans guerre ça? ¿Cómo tengo que pelear contra los filisteos? Comment me goumer contre Philistin yo? Amén, conocer la voluntad de Dios Connaître volonté bon Dieu tocante la guerra contra los pour filisteos. sujet de guerre contre Philistin yo. ¿Y qué tenía que hacer? Qui ça a besoin faire? Esperar 7 días. Rester dans 7 jours. Alabanza al Señor. Eso era una presión C'est ça, c'était une pression sobre su fe, sur la foi, sobre la oración sur prière y el temor de Dios. et craintif bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero él no tenía vida de oración. Mais il pas gagner la vie de prière. Y también Et aussitôt, tenía que esperar hasta que Samuel llegara. il devait rester temps jusqu'à ce que Samuel arrive. Ahí usted ve Et là, on capable voir la presión pression hein, sobre esta vida. sur la vie ça. ¿Y qué estaba pasando? Qui ça t'a passé? El pueblo estaba desertando. Le peuple a t'a abandonné. Todo eso atacaba su fe, Tout ça a attaqué la foi, atacaba su vida. il a attaqué la ville. Alabanza al Señor. Y Samuel no llegaba, no venía, Et Samuel pas arrivé, pas venu. no veía movesión, Il pas trouvé aucun mauvais mouvement. no veía cambio. Il pas trouvé aucun changement. Y ahí estaban los filisteos. Et puis Philistin était là. Amén, hermanos. Y aún no he implorado, no sé qué Dios quiere de mí, Et jusqu'où il y a plus mal, toujours pas connaître qui ça bon Dieu voulait de moi-même. tocando este asunto. Au sujet des affaires ça. Entonces tomó una decisión, ofreció el holocausto. Eh bien, il prend une décision, il offre sacrifice. Y cuando acabó de ofrecer el holocausto, L'elle fin offre sacrifice là, resultado, comme résultat, locamente él ha actuado. ou agit tant que moun fou. Había presión sobre él, no lo podemos negar. T'as une pression sur lui-même, nous pas nier ça. Pero esos vientos, Mais vent ça yo, esos aguaceros, la pluie ça yo, esos vendavales, vent ça yo, vienen a cada vida, il y a venu dans la vie a chaque tu monde. vida también. Dans la vie ou même tout. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Pero vamos a ver la vida espiritual del rey David. Mais on regarde la vie spirituelle roi David. David tenía una vida de oración. David a une vie de prière. Amén. Amen. Cuando el rey Saúl, es otro mensaje que Là que voy a dar. roi Saïl, c'est un autre message que vous voyez. Cuando el rey Saúl, Là que roi Saïl, amén, fue a buscar su asna. là il chercher un bourrique là,
encontró un reino, ¿no? il joignit un royaume, un gouvernement. Y él no era hombre de oración. Il était un homme de prière. Su criado le dijo, vamos al profeta, aleluya. Domestique il a dit là nous allons devant prophète là. Bendito sea, dice, vamos a la iglesia. On aller à l'église. Su criado. Domestique là. Y no tenía unción. Il pas de onction. Samuel le dijo, ¿sabes? Samuel dit vous connaissez? Vete a retirarte con los profetas. Allez joindre les prophètes yo. Y cuando estás en medio de ellos, Et là qu'on a mi-temps yo, vas a recibir unción. on va recevoir onction. Alabanza al Señor. Eso es otro mensaje, es muy importante. Ça c'est notre message qui est très important. Amén. Si ves que esa compañía no te ayuda, Si ouais compagnie ou compagnie ou il pas aider ou, cambia de grupo. changer sortir dans groupe ça. Mete el grupo que busca al Señor. Entrer dans groupe qui chercher bon Dieu. Amén. Y él se fue y metió con los profetas Il aller il entrer dans mi-temps prophète yo, y recibió, il recevoir amén, la llenura. dimension. Pero cuando Samuel llegó a la casa de Isaí Mais là que Samuel arrive dans cas Isaïe para ungir como rey pour ouais comme moi, a uno de sus hijos, yon nan petit li yo, David ya tenía la unción sobre su vida, ¿o ¿no? David te gen onction déjà sur la ville, oui ou non? Ya conocía a Dios. Il te gen kon bon Dieu. Saúl no. Saïl non. Ya tenía una vida espiritual con Dios. Il te gen la vie spirituelle bon Dieu. Saúl no. Saïl non. Alabanza al Señor. La vida espiritual del rey David. La vie spirituelle roi David. Amén. Saúl tenía que llenarse de Dios. Saïl te besoin plein li ak bon Dieu, David ya estaba lleno. mais David te gen plein déjà. Cuando derramaron ese aceite sobre su vida. Là que te vide l'huile là sur lui. Amén. Saúl era tímido, Saïl était timide, era miedoso. il te gen peur, il te gen peur, il te peur. David era atrevido Mais David il était un homme qui était résilient, résilient, y era prometedor. il était un homme qui était fait en pile promesse. Era Il valiente. était vaillant. Para la vara del Señor. Y eso es el resultado de tener la fe, la oración y el temor en su lugar. Et bien c'est ça qui te gen comme résultat la foi ou vie spirituelle dans place. La foi, la oración, La y vie la spirituelle, temé. la vie spirituelle, la foi et la prière. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? De eso estamos hablando ya 3 semanas. C'est ça qu'on a parlé depuis 3 semaines. Amén, hermanos. Y había una guerra. Et bien te gen une guerre. David no era nada, un muchacho de 17 años. David pas de quoi jusqu'à présent c'était un jeune garçon de 17 ans. Fue a llevar comida. Il pouvait manger aller. Y ahí estaba Goliat, Et puis Goliath était là-bas en el ejército de Dios. avec l'armée bon Dieu. Para alabar al Señor. Cuando David vio eso, Là que David ouais ça, inmediatamente estaba pensando en victoria. immédiatement il a pensé sur victoire. Alabanza al Señor, ¿o no? David no dijo, ¿por qué papá me mandó aquí? David pas dit pour que sa papa m'envoie ici. Yo no voy a pelear con ellos. Pas pral goumer ak yo. No. Non. Inmediatamente cuando él vio lo que estaba pasando, Immédiatement là ouais ça qui a passé a. Goliat desafiando el pueblo de Dios, Goliath a défié peuple là. él estaba pensando en la recompensa. Il commence à penser des récompenses. ¿Qué harán al hombre que venciere? Qui ça va ba monde qui gagne monsieur? Porque yo sé que voy a vencer. Parce que moi connais m'pral ¿Y gagner. cómo estaba Saúl? Comment c'est Saïl? Miedoso. Saïl te ¿Qué va a peur. pasar? ¿Qué se va a pasar? La gente está yéndose. Moun yo t'april. Todos pueden ir, pero si usted tiene a Dios, Yo tout appris capable briller ou bien aller mais sou que mon Dieu, usted va a vencer. nous m'a gagner. No necesita muchos. Pas besoin en pile. Necesita aquellos que están con Dios. Pas besoin si là qui avec bon Dieu. A su nombre la gloria. Non bon Dieu c'est la gloire. Amén, hermanos. ¿Qué decía David? Qui ça David te fait? Quitaré ese oprobio. M'a retiré. Quitaré ese obstáculo. M'a retiré obstacle là. Quitaré esa basura. M'a retiré fatra. ¿Qué harán con el hombre que quitare eso? Qui ça va faire ou bien bail monde qui retire bagay ça? Yo quitaré. Moi même m'a retiré. Eso habla de fe. Ça parle de la foi. No estaba temblando. Il pas trembler. Todo el ejército estaba temblando. Toute l'armée a tremblé. Hasta el rey Saúl. Même moi Saïl. Mira lo que dice. Regardez qui ça dit. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Qui ça Philistin monde qui passe comme ça rien. Aunque era grande, Même s'il était grand, il était grand. aunque era fuerte, Même s'il était force. era un circunciso que no servía a Dios. C'était un homme incirconcis qui va servir bon Dieu. ¿Cuándo para alabar al Señor? Amén, hermanos. Amén. Cuando hay fe, Là que la foi. usted ve las cosas de otra manera. Ouais bagay yo l'autre façon. Amén, hermanos. Cuando hay Là fe, que la foi. usted ve a Dios primero. Ouais bon Dieu premièrement. Y usted ve a Goliat. Et puis ouais Goliath. Eso es nada para Dios. Ça c'est pas rien pour bon Dieu. Mira mi Dios grande. Regardez gros bon Dieu là. Mira Goliat. Regardez Goliath. Él no estaba viendo a sí mismo Il a regardé pour peut-être lui porque David era pequeño. parce que David était petit. Más pequeño que la gente normal, aleluya. Plus petit que un monde normal. Normal. Más pequeño con la gente que tenía estatura. Ou bien plus petit un monde qui gagne stature. Y Goliat era más grande que Saúl. Et David qui était plus gros que Saïl. Y Saúl era alto. Et puis Saïl était haut. Y Goliat era más alto que Et puis Saúl. Goliath était plus haut que Saïl. Y Saúl era más alto que David. Et puis Saïl était plus haut que Pues David. David era pequeño. Parce que David écoute. Él no puso sus ojos
en sí, Il va mettre gel sous tête li. él puso sus ojos en Dios. Mais il mettait gel sur bon Dieu. Esa cosita Et ti bagay ça. es incircunciso. Mon homme qui passe comme ça. Amén. Dios viviente. Bon Dieu vivant. Él ha atacado al Dios Il viviente. attaqué bon Dieu vivant. Él se ha metido no conmigo, pero con el Dios con el quien yo sirvo. C'est pas avec lui en affaire mais ça fait bon Dieu m'a servi à lui en affaire. Mira lo que dice al rey Saúl. Regardez qui ça va ça il dit. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Serviteur là, gen pour aller al goumé contre Philistin yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Eso refleja una vida de oración, Ça reflète une vie de prière, de fe, de la foi, de temor de de Dios. craintif pour bon Dieu. Dios es poderoso. Bon Dieu pouvoir, il y a gen pouvoir. Para el Señor. Y le da testimonio. Il y a le témoignage. Tu siervo era pastor de ovejas. Serviteur là, te gardien mouton. Ahora avanza el Señor. Y cuando estaba con las ovejas, Là qui montait avec mouton yo, buscaba a Dios. Il t'a cherché bon Dieu. No perdía el il tiempo. pas perdre du temps. Tenía comunión con Il était Dios. communion à bon Dieu. Y venía un oso, Et puis là, quand on loup vini, lo mataba. moi touye. Un león, Yon lion, no era nada. il pas rien. Igual este hombre grande Même j'avais gros nom ça. es como esas Il bestias. t'a coup bête yo. Dios lo va a destruir. Bon Dieu va détruire. Jehová que me ha librado de esas fieras Jéhovah qui t'a délivré moi dans bête ça me yo. va a dar la victoria contra ese Il va avoir gigante. victoire tout comme côté Boam ça. Pues su nombre es la Bon Dieu gloria. c'est la gloire. Usted ve un hablar diferente. Ouais, on parlait Un différent. hablar de fe. On parlait de la Un foi. hablar de alguien que tuvo experiencia On con parlait Dios. de un monde qui fait expérience à bon Dieu. En esta vida La cristiana, vie chrétienne si ça. usted quiere llegar al On final, va arriver au final. necesita tener experiencias con Dios. Ou besoin d'une expérience avec bon Dieu. Para el Señor. Câble le Seigneur. Amén, hermanos. Si no llegará un tiempo Et si nous va arriver un temps, que la gasolina gasoline là, de tu fe de la cabeza foi de se tes doigts, acabará il est pour le finir. y va a ser indiferente. Il va être indifférent. Él también me librará de la mano de este filisteo. Lui-même, tout il va délivrer en bas main mon Philistin yo. El filisteo vino contra él. Les Philistins étaient venus contre lui. Él vino contra él con espada, con lanza y jabalina. Ils venus contre lui avec une épée, avec Lanza y jabalina. frein. ¿Y qué dijo David? Qui ça David dit? Yo vengo contra ti en el Bueno, nombre de A Jehová, venir contre nous, non Jéhovah. de los ejércitos, Jéhovah, la al meilleure. cual tú has retado. Lui-même qui ont été en défi. En su nombre vengo contra ti. C'est dans non, il m'a venu contre. No llevo espada porque no sé usar Moi, espada. pas venir avec l'épée parce que pas qu'on utilise l'épée. No tengo armadura Moi, pas gagner ça. porque yo soy pastor de ovejas. Parce que moi, c'est gardien mouton yo. Alabanza al Señor, pero mi Dios está conmigo. Mais bon Dieu m'a avec. Y yo te venceré. M'a gagné. Oh, alabanza al Señor. Alléluia. Yo te venceré. Moi, gagné pour me faire coup. Porque mi Dios está Parce que conmigo. bon Dieu m'a avec. El poderoso está conmigo. Pouvoir est avec moi. Y Jehová te va a entregar en mis manos hoy. Et Jéhovah va le mettre dans même jeudi. Todos esos miedosos Tout- sabrán Toute pérelle là, ça yo pral ouais. que hay Dios. Que gen bon Dieu. Para el Señor. Vemos algo diferente. ¿Por qué? Porque David honraba. Nous voyons une différence là parce que David est honoré. Saúl también recibió el Espíritu Santo, Et Saïl tout il recevoir cet esprit. pero David recibió el aceite después que ya estaba lleno del Espíritu Santo. Mais David il recevoir l'huile là après il était rempli avec cet esprit là. David también tenía problemas. David tout un problème. Pero mira lo que dice Mais regardez ça dit en Salmo 40, versículo 1. dans Somme 40 verset 1er. Pacientemente esperé a Jehová. Avec patience moi tendre Jéhovah. Cuando hay fe hay que esperar, Les gains la foi ou doit tendre. haciendo lo mismo, Faire même bagaille là. creyendo lo mismo, Fue même genre. no cambiar. Pas changer. Aunque uno se siente débil, Même si vous êtes faible, está allí, Mais oula. no pas entrega, remettre. no entrega territorio. Pas remettre territoire. Pacientemente esperé a Jehová Avec patience moi tendre mon Dieu. y se inclinó a mí Et moi descendre moi. y oyó mi clamor. Et puis il tendait réel moi. Mira lo que dice el Salmo 70. Somme 70. Dios acude, Bon Dieu répond. líbreme, Délivrez-moi. líbrame. Délivrez-moi. Apresúrate, oh Dios, Presse, Seigneur. socórreme. Secouez-moi. ¿Por qué David estaba orando así? Pour qui ça David a prié comme ça? Porque estaba en un aprieto, Parce que était dans un coinçage. Il était estaba en una coincé. situación Dans une difícil situation difficile. y por eso estaba orando así. Pour ça t'a prié comme ça. Señor, ven, acude, Seigneur, viens, réponds-moi. líbrame, Délivrez-moi. socórrome. Viens, secouez-moi. Igual que rey Saúl, Même j'avais quoi ça il. pero Mais él lui-même, sabía esperar en Il Dios. te connaît pour le temps dans bon Dieu. Ahora para el Señor. Señor, Seigneur, avergüénzalos, fais honte. confúndelos. Confonds Dieu. Los que buscan mi vida, Ça va chercher la vie moi?
Amén. Se han vuelto atrás. pour yo faire back, Se han pour yo avergonzado. rester dans gonté. Los que me mal desean. Et ça qui est mauvais désir pour moi. Clamando a Dios. Il t'a prêté dans bon Dieu. Amén, hermanos. Alléluia. Y aquí, gócense, alégrense en ti todos los que te buscan. Alléluia. Gócense, Et réjouis-vous. alégrense Fais qu'être content. en ti Dans vous-même, todos los que te buscan. tout le monde qui a cherché. Aunque estaba en aprieto, Même si c'est dans le coinçage, él alababa a Dios. il t'a loué bon Dieu. Aunque estaba en una situación Même si c'est une difícil, situation difficile, él adoraba a il Dios. t'a adoré bon Dieu. Y digan siempre los que aman tu Et salvación, toujours dit, monde qui aime délivrance, yo. engrandecido sea Dios. Engrandissez, élevé, ce soit bon Dieu. Porque no importa lo que estás pasando, Parce que ça n'a pas intéressé qui soit passé là-dedans. Dios sigue siendo Dios. Bon Dieu toujours été Dios bon es Dieu. grande. Bon Dieu grand. Y hay que declararlo. Nous devons déclarer ça. Activa tu fe, Activez la foi. pronunciando la palabra del Prononcer Señor. parole là. Yo estoy afligido y menesteroso. Moi affligé en pile. Amén. Menesteroso quiere decir tienes falta, À cause, ça veut dire, moi j'ai faute. estás necesitado, Moi nécessité. careces de ciertas cosas o de muchas cosas. Et oui, chargé au série de bagailles, on série de bagailles. Afligido es un sentimiento de amargura, Affligé d'un sentiment de cœur amer, de de tristeza, tristesse, de pesar. de pèse. Él se sentía mal. Il te sentit mal, pas sentir bien même. Alabanza al Señor. ¿Y eso es motivo para quedar en casa? Ça c'est raison pour être la caille? No. Non. ¿Eso es motivo para cambiar su actitud para con Dios? Ça c'est raison pour changer d'activité avec bon Dieu, pour Non. bon Dieu? Non. Se sentía mal, Il te sentit mal, lo expresaba a Dios il te pressé bon Dieu. y decía a Dios, Il dit bon Dieu, apresúrate a mí, fais presser, viens joindre moi. Oh Dios. Bon Dieu, ayuda mía, aidez-moi. mi Et libertador, vous-même qui libératez moi, eres tú. c'est vous-même qui libératez moi. Oh Jehová, no te detengas. Jéhovah, pas camper, pas arrêter. Pues vemos aquí, hermanos, Et bien, quand la frère Sem, él también estaba en situaciones les difíciles. mêmes tout est dans une situation difficile. Pero cuando hay fe, Mais là, quelqu'un la foi, cuando hay esa comunión con là, quelqu'un Dios communion ça avec bon Dieu, que Saúl no tenía, que ça il pas de gain, no tenía experiencia con Dios. il pas d'expérience avec bon Dieu. Cuando llegó el día de coronar a Saúl, Là que Jude peut te couronner ça, il arrivé. ¿ustedes recuerdan qué pasó en este día? Y vamos a cantar un alabanza. Ou songez qui ça qui t'est passé dans jour ça, pendant que chanter un chant. ¿Ustedes recuerdan qué pasó este día? Ou songez ça qui t'est passé dans jour ça, ¿Cómo? Él se fue a esconder. ça il a le caché. Alabanza al Señor. Y cuando llamaron a David Là, il est David para recibir esa unción, pour recevoir onction, hein, él no se negó. il pas nié ça. Él ya sabía. Il te connaît. Amén. Cuando Samuel dijo, yo te voy a ungir como rey, Là que Samuel dit bral roi ou comme él, roi, él hizo así. il fait comme ça. Amén, aquí estoy. Même là, Bajó la cabeza. il descend tête O se arrodilló. ou bien il mettait à genoux. Porque él ya sabía. Parce que te Porque connaît. Dios ya le habló. Parce que bon Dieu parlait avec En elle. lo secreto. Les Porque secrets. buscaba a Dios. Parce que tu cherches bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. La fe tiene un actuar. La foi gagne un agir. Cuando uno ora conforme a la palabra, Là que prie selon parole la là, fe tiene que crecer. la foi a besoin de grandir. El hecho que pasan situaciones a tu vida De fait que situation passe dans la vie ou, es lo que Dios quiere mostrar lo que tú tienes. c'est parce que bon Dieu voulait montrer où ça va gagner. Si vinieron esas Les situaciones situations viennent, y te sacudieron les souquets y usted se movió de su lugar, et pour déplacer dans la place, es porque tu fe no estaba activa. c'est parce que la foi n'est pas active. O tal vez no creías nada. Mais peut-être pas de quoi dans rien. ¿O no? Oui ou non? Es Dios que lo ha permitido. C'est bon Dieu qui permet ça. Es Dios que te ha C'est sacudido. bon Dieu qui a souqué Para usted conocer. pour connaître. ¿Qué dice Deuteronomio 8? Qui ça Deutéronome 8 dit, Dios le dijo a su pueblo, bon Dieu dit peuple là, recuerda Songe. que yo te afligí. moi affligé nous. Te dejé pasar hambre Moi faire nous passer para souffrance usted ver qué hay en tu pour corazón. nous-mêmes nous ouais qui ça dans cœur nous. Para usted conocer Pour nous connaître. lo que había en tu Qui corazón. ça qui est dans cœur. Porque muchas veces Parce que plusieurs fois, no conocemos a nosotros mismos. Nous par contre monde qui monde nous y est. ¿Y por qué Dios lo hace? Et pour que ça bon Dieu va Para faire? nosotros sentirnos mal. Pour nous sentir mal? Bueno, porque uno se siente mal. Ou comment ça sentir mal? Uno se siente mal cuando pensaba que era profeta y no era nada. Vous sentir mal, le qu'on pense que tu es prophète pendant pas rien. ¿O no? Oui ou non? Cuando uno decía, yo no. Là que nous dit moi-même non. Así dijo Pedro, no. Attends que Pierre te dit. Todos ellos Et tout ça yo. pueden salir corriendo. De quoi va sortir pour un courir? Yo no. Moi-même non. Hasta el final. Juste dans le final. Nadie me sacará de esta iglesia. Personne ne va retirer dans l'église Si me là. sacan de la puerta, yo vuelvo por la ventana. Si vous retirez dans la porte là, va rentrer dans la fenêtre là. Es pastor que hay rejas en las ventanas. Et c'est parce qu'il y a une règle dans la fenêtre là. Por eso no regresé. C'est peut-être ça me retourner parce qu'il n'y a pas une règle dans la fenêtre là. ¿O no? Oui ou non? Y Dios te permite pasar esa Vous situación te permet de passer dans la situation yo. para ver Pour ouais, cómo está tu fe. comment la foi y est. ¿Por qué no vienes? Pour qui ça pas venir? Es que C'est parce que
Yo creí que usted tenía fe. Moi, quoi que vous avez la foi. Alabanza al Señor. ¿Cuál es alabar al Señor? Combien que vous le Seigneur? Si hay preguntas, lo pueden hacer. Si vous avez une question, vous venir avec lui, posez-lui. Vamos a ver, después de este cántico, Après chanson, nous allons voir diferentes formas de oración. différentes formes de la prière. Vamos solamente a tocar este punto Non seulement c'est des points ça, y lo continuamos después. mais nous allons continuer après. Medita en esta canción. Méditer dans le chant pour le chanter. Alabanza, Jesús, y adora a tu Dios. Et adorer bon Dieu. Alléluia. Gloria al Señor. Alléluia. Va. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Perdona. Oh, Adora a gloria tu Dios. Si Gloria al quieres Señor. estar de pie adorando a Dios, puedes hacerlo. Inmolado en Si vous voulez el lever camper, vous pouvez lever Calvario. Gloria al Señor. Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre Gloria al Señor, aleluya. Alléluia.
La única sangre que nos da la paz. Unique sang qui bat nous la paix, La sangre de le Jesús. sang de Jésus. Nuestro Rey, nuestro Salvador. Roi nous sauver nous. Nuestro Dios. Bon Dieu nous. ¿Cuánto para alabar al Señor? Avec louer le Seigneur. Amén. Vamos a continuar un rato más. Aleluya. On va continuer un petit moment encore. Pues hermanos, Eh bien, frère Samuel, usted en todos esos puntos anteriores que hemos tratado, ou même dans tout point antérieur que nous traitons, usted tiene que tomar acción. vous devez Aleluya. prendre action. Si no está orando, Si vous pas prier, tiene que comenzar a orar. vous devez commencer à prier. Alabanza al Señor. Amén. Y vamos a ver ahora, es muy importante cómo usted entra en la oración Nous también. parlons de là, il est très important comment vous devez rentrer dans la prière. Si usted no lee la palabra, Si vous parlez de parole là, comienza a leer. commencez à lire parole là. Venga a la iglesia Venez l'église. a escuchar la Pour palabra. écouter parole là. Venga temprano. Venez bonheur. Usted puede pasar un momento en oración. Vous allez passer un moment dans la prière. Eso es muy Ça, importante. très important. Usted puede escuchar la Vous palabra, allez écouter parole là. pero si usted no reacciona a la palabra, Et si vous pas réactionner à parole là, su vida no va a cambiar. la vie va pas changer. Amén, hermanos. Y si tiene preguntas Et c'est une question yo. y no quieres hacer eso en público, Vous pas le faire en public. puedes acercarme. Vous pas besoin avec pasteur. O si tienes miedo de mi rostro porque soy feo, Et peut-être si vous capable si vous pouvez regarder moi parce que me l'aide. mándame un WhatsApp. Eh bien, voyons Aleluya. WhatsApp pour moi. Amén. Es menos personal. Aleluya. Moins personnel Es menos confrontante. et moins confrontant. Amén. Pero no sigues en esa situación. Mais pas continuer dans la situation ça. Para su propio bienestar Pour propre intérêt y para el bienestar de la iglesia. et pour bien-être Para l'église. alabar al Señor. Si no hay preguntas, continuamos. Si vous pas une question, on a continué. Vamos a empezar con esta parte On a commencé avec partie ça. y después continuamos. Après on va continuer. Diferentes formas de oración. Différentes formes de prière. Alabanza al Señor. Amén. No hay un modelo Pas un modèle cómo empezar la pour oración, commencer prière, pero hay ciertos consejos mais il y a aussi des conseils. o hay ciertos requisitos Il y a aussi des conditions yo, que tienen que estar en lugar qui donnent la place para tener una oración con resultado. pour gagner une prière ou une prière avec résultat. Y lo vamos a hacer. Et nous allons le faire. Amén. Alabanza a Jesús. Me doen movemos de beeld of para de beeld. Alléluia. Amén. Gloria al Señor. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu. Alléluia. Amén. Vamos un par de minutos más porque tengo algunos anuncios al final. Nous allons aller quelques minutes encore parce qu'il y a quelques annonces dans le final. Diferentes formas de oración. Différentes formes de la prière. Amén. Son lo que yo mismo he escrito. C'est ça moi-même, moi écrit. Si usted tiene otras Si vous avez l'autre, o tiene otras ideas, usted comunica. Alabanza si al vous avez Señor. l'autre idée qu'on va communiquer. Adoración. Adoration, Guerrero. guerrier, Sanidad. guérison, Intercesión. intercession, Etcétera. etc. Son diferentes, C'est différentes amén, maneras façons de oración. de prière. Adoración, Adoration, lo que yo llamo adoración. ça qui est relé adoration. Adoración es cuando estamos en la presencia del Señor. Adoration, c'est qu'il est qui est dans la présence Seigneur. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Si usted sabe, el tabernáculo Si vous connaissez le tabernacle, là, consistía de tres partes. il consistait de trois parties. Había el patio, Il y a la cour, después había el lugar santo après il y a le lieu saint, y el lugar et santísimo. le lieu très saint. El lugar santísimo, Le lieu très saint, ahí Dios descendía, c'est la bonté qu'on descend. ahí Él comunicaba. C'est là qu'il te communiqué. Y cuando Él descendía, Là qu'il te descend, se podía sentir il capable sentir su presencia présence li. en el lugar santo. Dans le lieu saint. Amén, pero el que estaba en el lugar santísimo, Mais ça qui était dans le lieu très saint, a ese Dios le revelaba su voluntad. dans le même bon Dieu révélé volonté. Y Dios le hablaba. Bon Dieu te parlait avec eux. ¿Me entienden, hermanos? Est-ce qu'ils comprennent? Y había el patio. Et il y a la cour. En el lugar santo primero, Dans le lieu saint, premièrement, allí también había luz, là tout est lumière. la presencia del Señor, Présence Seigneur. pero no como el lugar Mais santísimo. c'est pas même genre avec le lieu très saint. Y hay el patio, Mais il y a la cour, amén, que donde también se sentía la presencia del Señor, peut-être vous sentez présence Seigneur, pero son grados mais diferentes. c'est un grade différent. Amén. Y cuando uno está en el lugar santísimo, Mais là qui on dans le lieu très saint, eso yo llamo adoración, c'est ça moi-même moi relais adoration. porque está hablando con Dios Parce qu'on parle à bon Dieu, y Dios está hablando con bon usted. Dieu a parlé avec vous ça. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y lo estoy hablando
abierto así, después vamos a ver más detalles. On va parler ouvertement, après nous parler des détails. Yo creo Moi, quoi? en adoración Dans l'adoration, es cuando el Espíritu Santo toma control de nuestro espíritu. c'est l'Esprit bon Dieu, il prend contrôle sur l'esprit pas nous. Cuando estamos adorando, Dès qu'il n'a pas adoré, es el Espíritu Santo que nos da la palabra. c'est l'Esprit qui a donné nous parole là. Alabanza al Señor. Él toma control. Il prend contrôle. En adoración, Dans l'adoration, escuche bien, écoutez bien. uno puede estar alabando a Dios, Vous capable louer bon Dieu, engrandeciendo a Dios, et exalter bon Dieu, pero también puede estar pidiendo a Dios. mais aussi capable demander bon Dieu. Por eso yo siempre digo, Pour ça, moi toujours dit, comience con la adoración. commencer avec adoration. Hay gente que dice, Il y a des gens qui disent, no, pero hay situaciones que hay que guerrear. non, il y a une situation parce que peut-être ça doit guerrier. Amén. Pero nuestro enemigo Mais l'ennemi noir, es espíritu. c'est l'esprit. ¿Contra qué estás guerreando? Contre qui on a fait guerre? Hay un demonio allí, Il y a un démon là, hay un querubín il y a caído, un chérubin tombé, un serafín il y a un caído. séraphin tombé. ¿Qué hay allí? Qui ça qui vient Hay là? un altar de brujería levantado, Il y a un hôtel magie qui est levé, qui est rampé là. hay fortalezas. Il y a un petit foyer. Usted comienza a reprender así, así por así. Ou commence à réprimander comme ça. Alabanza al Señor. Pero cuando usted está en esa adoración, Mais là, il y a une adoration. Hein? usted busca para estar en adoración Vous primero. cherchez pour une adoration premièrement. Alabanza al Señor. Ahí usted puede ver en lo espiritual. Là, on va voir ça qui est spirituel. Yo. A menos que ya usted está, porque a veces, Parce que des fois, amén, Dios ya nos mete en esa vous adoración devez rentrer nous déjà dans l'adoration. y detectamos. Et bien nous détecter. Amén. Amen. Entonces usted puede guerrear. Et bien là, ça va faire guerre. Alabanza al Señor. Pero si no es así, Mais c'est pas comme ça. es reprender. C'est réprimander. No, reprendo todo el demonio, todo el ángel caído. Tous les anges tombés. Lo que hacemos también a veces, ¿o no? Ok, qui ça nous fait guerre parfois. Tout. Pero no sabemos exactamente qué hay. Mais nous ne connaissons pas exactement qui ça No gagne. sabemos si el diablo está o Nous no. ne connaissons pas si le diable là, oui ou non. Porque el diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Parce que le diable n'est pas même côté en même temps. El diablo no está Tout côté aquí en même ahora, temps. Le aleluya. diable n'est pas là, Porque está en otra parte. il est de l'autre côté tout. Amén. Él puede venir rápidamente, Il va venir rapidement, ir allá, guerrier puis aller, pero no es omnipresente. mais il n'est pas omniprésent. Está en un lugar al mismo tiempo. Il n'est pas un côté, il est un côté en même temps. Il n'est pas un côté en même temps. Si no está aquí, S'il va là, tal vez está en Curazao, peut-être qu'il aleluya. va venir ça. Alabanza al Señor, pero no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Mais il va capable de côté en même temps. No puede estar en la casa de hermana Jacqueline y en la casa de hermano Aquilino al mismo tiempo. Il va capable dans la Jacqueline et puis dans la Alquilino en même temps. Por eso sería bueno Vous êtes capable bon estar en la presencia del pour Señor. une présence Seigneur. Con adoración yo digo, Avec adoration, moi dit, crear el ambiente créer que el ambiance, Espíritu Santo toma control, l'esprit a pris contrôle, que usted puede discernir. qui est capable de discerner. Alabanza a Jesús. Cuando usted vive en una situación así, Là que vous vivez dans une situation comme ça, usted puede llegar a un lugar vous arrivez un côté, y discernir vous discernez, y ir tal vez inmediatamente en la guerra. et aller immédiatement peut-être dans la guerre. Si no es así, Si c'est pas comme ça, comienza con la adoración. commencez dans l'adoration. Amén, que el Espíritu Santo tome control. Et qui dit que l'esprit Dieu prend contrôle. En la oración guerrero Il y a une prière guerrier, es una oración doctrinal, c'est une amén, prière doctrinelle. donde batallamos Côté nous bataille por nuestra vida pour la vie nous, o para la vida de otros. ou bien pour la vie de l'autre monde. Amén, hermanos. Oración de sanidad. Ou bien une prière de guérison. Hay diferentes formas de sanidad. Il y a différentes formes de guérison. Es una oración aparte. C'est une prière à part. Hay que saber orar. Vous devez connaître comment prier. Hay que conocer la palabra. Vous devez connaître la parole là. Hay que saber cómo Dios obra sanidades. Vous devez connaître comment Dieu fait guérison. Yo. Y orar Y prier. y demandar conforme Il recommandait selon. lo que dice la palabra. Jean-Paul l'a dit. Intercesión Intercession, es orar por otros. c'est prier pour l'autre. Y ahí está la dificultad. C'est Amén. la difficulté. Aïe. Orar por otros. Prier pour l'autre. Yo. Y usted mismo anda mal, ¿para qué va a orar por otros? Ou même on peut marcher bien, qui sont pour prier pour l'autre. Yo. Alabanza al Señor. Si Dios no escucha su oración, no le va a escuchar de otros. Si bon Dieu pas Para écouter prière, otros. il va écouter prière pour l'autre. Yo. Alabanza al Señor. ¿O no? Oui ou non? Procura salvar tu vida primero. Mais on doit sauver la vie avant. La azafata siempre dice, Alléluia. la azafata, stewardess, Et monde qui es mujer, Mon cap guide en avion, es ah. mujer para adelante, avión para adelante, así. femme qui est devant là ou bien garçon elle a montré toute instruction yo. Amén, hermanos, de avión. En avion. Alabanza al Señor. Siempre dice, Il toujours dit amén, cuando salga esa máscara, et là que masque là mettez esa máscara de oxígeno, masque oxygène là, de zuurstof, oxygène, amén, usted lo pone primero on mettez le premièrement y después ayuda a sus hijos. et puis après et des petits yo.
Porque si va a ayudar a los niños Parce que si vous allez des petits moun yo, y usted queda sin oxígeno, et puis même pas gain oxygène, usted se muere y los niños también. ou capable mourir et petit moun yo tout. Usted tiene que poner esa. Y cuando usted está Vous respirando, pouvez se mettre le pardon pour aller souffle y ahora usted puede ayudar a los et puis demás. aider reste yo. Amén. Así también este camino, C'est hermano. comme ça dans le chemin. Usted no puede ayudar a otro Vous regardez l'autre, si usted mismo si vous même tiene un pie en el infierno. ou gain un pied dans l'affaire. ¿O no? Oui ou non? ¿Cómo va a ayudar a otros? Comment pour aller de l'autre yo? Alabanza al Señor. Usted tiene que ser salvo, Vous devez sauver, ser antorcha, vous devez ser un mèche y climat, así para atraer a los otros y et puis, ayudar al et otro. puis vous capable aider l'autre yo. Yo no me puedo perder con el otro, On peut pas le perdre avec l'autre yo. pero es mi hijo. Et c'est petit moi lié. Ok, ah, OK. le deseo todas las felicidades del infierno. Eh bien, vous capable joindre tout et vous capable errer complètement dans l'enfer. No puede ayudar a nadie en el On infierno. peut pas aller de personne moun. La gente piensa No que el la fe. infierno es un lugar En pile monde pense que l'enfer c'est un donde hay côté. bar, Donde hay bar, uno bebe y un boit, y está bailando bachata, y alabanza al danza Señor. bachata. No es verdad. C'est pas vrai. El infierno nadie puede ayudar a nadie. Dans l'enfer personne pas aider personne. Es lloro, dolor, C'est crier douleur. alabanza al Señor. Alléluia. Usted tiene que estar Ou firme même de femme para poder ayudar a su pour familia, a sus vecinos. aider famille et voisins yo. Amén. Y cuando usted esté firme, Bien là que vous femme sabe orar, ou qu'on prier, entonces puede et interceder. bien laisse ça ou capable intercéder. Dios mismo te muestra Bon Dieu même montrer. la necesidad de los demás. Nécessité l'autre sur la montre. Así hay más clases de oración. Et c'est comme ça qu'il y a en pile toute classe de prière. Amén, hermanos. Condiciones para la oración. Condition yo pour prière. Déjenme ver la hora. Alabanza al Señor. Tiene que ser doctrinal. Il doit être doctrinel. ¿Qué quiero decir con esto? Qu'est-ce que ça veut dire? Alabanza al Señor. Amén. Tiene que ser doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit être conforme la palabra. selon parole là. Eso es muy importante. Ça, c'est très important. Conforme la palabra. Selon parole là. Si no, usted está perdiendo tiempo. Sinon, ou même, c'est temps perdu. Alabanza al Señor. Amén. Doctrinal quiere decir Doctrinel veut dire conforme la palabra. selon parole là. Tiene que ser dirigido al Padre. Il doit diriger dans papa. Amén. Hay ciertas cosas que pedimos a Jesús. Il y a aussi le bagage de Jésus. Hay ciertas cosas que pedimos al Espíritu Il Santo. y a le bagage de l'Esprit. Tienen su lugar. Il y a une place. Los tres son Dios. Tous les trois, c'est bon Dieu. Cada uno es Dios. Chacune, c'est bon Pero Dieu. en general, Mais en général, nuestra oración va dirigida al Padre. prière nous diriger dans En papa. general. En général. Pero hay cosas específicas Il y a des que bagages spécifiques. es Jesús C'est Jésus o el Espíritu Santo. ou bien c'est l'Esprit. Por ejemplo, Par exemple, ¿quién puede dar un ejemplo? qui me dit un exemple? Amen. La que dice de Mike, suenan afortunadamente no escucho porque hay un silencio para ellos. Amen. Il y a un silence pour le monde qui dehors autour, qui branche. Amén. Alabanza al Señor. Ah, sorry. Jesús, bautízame. Cuando pedimos el bautismo, Là, nous avons demandé baptême. es Jesús quien bautiza. C'est Jésus qui baptise. Alabanza al Señor. ¿O no? No oramos Espíritu Santo Nous bautízame. ne prier dans cet esprit pour nous dire baptiser nous. No oramos Padre Nous ne prier bautízame. dans papa pour nous dire A baptiser moi. veces escucho Et oraciones. les femmes dans les prières, yo. Yo digo, Dios, Señor, transfórmalo en una oración correcta. Moi, Aleluya. dis bon Dieu, transformez-les dans une prière correcte. Y escúchalos. Aleluya. Et puis écoutez-le. Porque no cuadra Parce qu'il n'est pas lo accord que là. está orando. Ese es un ejemplo. Ça, c'est un exemple. ¿Cuál es el ejemplo más? Qui exemple encore? Espíritu Santo de Dios, regálame tus dones. Amén. Gloria Amén. al Señor. Amen. Un buen alumno. Me gusta eso. Amen. Moi, remets ça. Los dones, Donc, yo, el Espíritu Santo reparte los dones a quien quiere, dice la cet palabra. esprit mondial, il sépare, bien partager don yo, by chaque monde livré. Amén, hermanos. Paul l'a dit. Entonces, si usted quiere don de Et fe, bien, si vous voulez don de la oh foi, Dios, oh bon Dieu, en el nombre de Jesús, No, no, Jesús. Espíritu Santo, cet esprit, regálame Fais-me cadeau don de don, fe. don de la foi. Lo necesito, on a Señor. besoin du Seigneur. Entonces, el Espíritu Santo Eh usted lo bien, pide. c'est cet esprit hein, qui peut pas vous. Hay gente que su oración es como un arroz mixed fried rice. Et il y a des gens qui prient que c'est un diri mélangé. Tiran de todo. Ils mettent tout bagage Van là-dedans. para allá y para aquí. Allez pa' par allá. là-bas, viens par ici. O sea, Señor, Puis Seigneur, usted entiende lo que contesta, vous Señor. comprenez, Seigneur, réponds, Seigneur. Espero que Dios conteste, alabanza. Moi, espérer que bon Dieu réponde. Pero hay que ser, hay que orar. ¿Tienes más? Amén. Sí. Recibo sanidad en el nombre de Jesús. Soy sano por la llaga de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén. Se puede dirigir al Padre también por sanidad. Rap diriger dans papa pour guérison. Amén. Se puede pedir al Espíritu Santo dones de sanidades. Rap demander à cet esprit à don de guérison yo. Pues así uno tiene que saber Et bien, on connaît comme ça cómo orar. comment pour prier. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
En general dirigido al Padre, En général, dirigé dans papa, en el nombre de Jesús dans le nom de Jésus, y con la ayuda o total control del Espíritu Santo. avec aide totale, contrôle, cet esprit. Amén. Yo siempre trato que el Espíritu Santo tiene el control. Moi toujours traité pour cet esprit à prendre contrôle. Lo vamos a ver más amplio. Nous parlons de ça bien plein. Cuando empiezo Hemos commencé con mi adoración, avec adoration, alabanza al Señor, con mi oración, avec prière, moi, que el Espíritu Santo tenga todo el control. et cet esprit à prendre contrôle. Pero hay gente que quieren descargarse primero. Mais il y a des gens qui veulent décharger au premièrement. Es que tengo muchas cosas que decir al Señor. Non, c'est parce qu'il y a pile de bagages pour me dire Seigneur. Alabanza al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Parce que Paul a dit Que tu voluntad sea hecha en la tierra que volonté au fait sur terre, como même Jean, en el cielo. il fait dans le ciel là. ¿Qué quiere decir eso? Ça veut dire. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Qui ça veut dire? Haz la mano y el hermano te da el micrófono. No te da, te presta el micrófono. Levez main, on va bien le micro. ¿Qué quiere decir? Hágase tu voluntad. Qui ça veut dire? Faire volonté ou. Vamos a ver Padre Nuestro. Es una buena oración. Padre Papa, que estás en los cielos. papa nous qui dans le ciel là, Tu nombre non, sois sanctifié. que venga tu reino. Que royaume en vini, Más duro. Hermana Ingrid, el micrófono para mí. amen. Que hágase tu voluntad Et qui pour faire volonté ou, aquí en la tierra sur terre, como même Jean, en el cielo. cielo. Alabanza al Señor. Ya la vista acaba. Amén, hermanos. Pues eh bien, Dios tiene una voluntad para nosotros hoy, bon Dieu qui a une volonté pour nous aujourd'hui, en este día. dans jour ça, Amén. En este culto, dans service ça, Dios tiene una voluntad. bon Dieu qui a une volonté, Él quiere hacer algo il grande. veut faire grandes choses. Usted tiene que agarrar esa voluntad. Vous devez prendre volonté ça. Pero ¿qué quiere Dios? Mais qui ça bon Dieu voulait? ¿Qué es la voluntad de Dios para usted en este día? Qui ça c'est qui c'est volonté bon Dieu pour même dans la journée aujourd'hui? ¿Cómo? No lo sabemos. Nous pas connaît. ¿Quién sí lo sabe? Qui est-ce qui connaît oui? El Espíritu Santo. Saint-Esprit qui connaît. Entonces, Eh bien, que Él tome control. qu'il prend contrôle. Tengo que percurar Donde te caché, que Él toma Pour lui control. prendre contrôle. No mis necesidades, C'est pas nécessité mieux. no mi C'est angustia, pas angoisse no mieux. mis problemas C'est pas vienen primero, problème qui vient premièrement. pero adoro a Dios Mais primero. adorer bon Dieu Que premièrement. su Espíritu Santo toma Que cet esprit prend control contrôle. de mi espíritu. Dans l'esprit pam. Un alma Un âme congojado. qui a souffert. Alabanza al Señor. Amén. Muchas En pile veces fois, no puede tocar al Qui a Señor. touché Seigneur. Amén. David tenía sus cosas, David a sa fait. pero adoraba a Dios. Mais adorait bon Dieu. Y allí en el Espíritu, Et puis là, cet esprit-là, Dios se glorificaba. bon Dieu te glorifié. Lui. Dios hablaba. Bon Dieu te parlait avec. Dios se confortaba. Dieu te conforté. Lui. Y el Espíritu Santo le daba la palabra. L'esprit a te parlé parole. Tenía que reprender. Et ça qui te besoin se de tenía réprimander, que ayudar. d'aider, A adorar. adorer. Amén. Pero vamos a verlo más amplio Mais después. nous parlons de ça puis en plein après. Con confianza, hermanos. A confiance, frère, monsieur. Sabiendo que Dios es un buen Dios. Pendant où connaît que bon Dieu c'est un bon Dieu. Cuando usted se arrodilla, Là qu'on mettait à genoux, es con c'est confianza. avec confiance. Muchos se arrodillan En pile mettait à genoux, en culpabilidad. dans culpabilité. ¿O no? ¿O no? Oui ou non? Hay algunos que se arrodillan Il y a quelqu'un qui mettait à genoux. pensando que Dios está Je pense que bon Dieu là, oh, allá en el rincón. dans le rincon. Hermano Junior, yo voy contigo este sábado. Et frère Johnny me parle avec vous samedi ça. Porque Dios se movió al rincón. Parce que bon Dieu est placé pour rincon. No sienten su presencia. Vous passez de présence Se sienten mal. Ils étaient mal. Si ayer no oraron, Si elle va prier, hoy entran en la oración je dis entrer dans la prière, sintiéndose je culpables. dis coupable. ¿O no? Y una vez Une fois, yo dije a la iglesia, moi dis l'église. cuando entraban, Là que nous entrons, no vamos a arrodillar. nous allons mettre à genoux. Vamos a cantar. Nous allons chanter. No se arrodillen. Nous allons mettre à genoux. Vamos a cantar. Nous allons chanter. La mayoría Majorité, se pararon y cantaron. ils ont campé chanter. Pero hay algunos que tenían que decir, Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'aller là. ¿Por qué no puedes cantar a Dios? ¿Por qué tienes que adorar primero? Pour qui ça besoin de mettre à genoux avant de chanter dans bon Dieu? ¿Por qué? Pour que ça? Es que me tengo que limpiar en la sangre de Cristo. C'est parce que límpiame besoin la de nettoyer sangre, Señor. avec le sang de Jésus premièrement. Y el pastor está presionando, hágales rápido, límpiame la sangre, Señor, perdóname todos mis Nettoyer pecados, avec le Señor. sang de Jésus, papa. ¿Y cómo es el Padre Nuestro? Et comment papa non est? Dígame Padre Nuestro, yo no lo sé de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Amén.
Papa nous qui est dans le ciel, sanctifie nous ¿Hay avec pedir nous. perdón ahí? Padre nuestro, vamos a ver después. Papa nous qui est dans. Después, Papa. ¿qué sigue? Après qui ça finit? Santificado sea Santifié. tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, lo que sucede. ¿Dónde está el pedir perdón? Ah, todavía no puedo pedir perdón. Quand tu demandes pardon, il est là, côté lié. Es que hay cositas ahí que pedir perdón y el Padre nuestro no me lleva el perdón C'est que parce viene que tu después. as la besoin de demander pardon. Qui côté lié? Una buena ex católica. Y súper, súper. Hágase Señor tu voluntad, lo que sucede en los cielos, hazlo aquí en la tierra. Fais volonté dans le Danos ciel, dans hoy la el pan de terre. cada día, Bah, nous perdona pain chaque nuestras jour. ofensas. Pardonne-nous Danos nos façons. hoy el pan de cada día. Bah, nous pain chaque jour. Todavía no puedo pedir perdón. Jusqu'où il m'a vraiment demander pardon. Ay, pastor. Ay, pasteur. Ahora está pidiendo el pan de cada día. Vous avez besoin de pain chaque Nuestras jour. necesidades. Nécessité de nous. Señor, necesito C'est un besoin ça, mon besoin Ay, ça. pero eso está aquí. Et vous êtes Samuel là. Y después sigue. Après qui ça finit? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos Pardonnez vos façons, même si nous pardonnez l'autre chose. ¿O no? Porque la gente se siente culpable sin motivo, Et aleluya. mon Dieu est coupable sans raison. ¿Es Dios, no es tu Dios? Et parce que bon Dieu pas bon Dieu. Sí, es que ayer no oré. C'est parce qu'il aime pas prier. Y ahí está Dios con una espada para... Et puis là, bon Dieu là avec une épée pour. Usted tiene que tener esa, esa confianza. Vous devez avoir confiance ça dans bon Dieu. ¿O no? Oui ou non? Cuando usted no lava los platos, Là que vous parlez avec assiette. tu madre te bota. Maman envoie au jeter pour ça? Non. Ah, ok. ¿O no? Oui ou non? Sigue siendo tu hija. Ou toujours été Sigue vous êtes siendo petite. tu madre. Dice maman. Y te ama, ¿o no? Il est remet. O alabanza al Señor. O que la hace sin dinero mal y lavan los platos. Alabanza al Señor. Es tu Dios. Et bon Dieu, c'est bon Eso Dieu. demuestra confianza. Ça démontre confiance. Si usted puede Vous arrodillarse mettez à genoux. y en vez de decir, Señor, lávame con tu Au lieu de sangre, bon Dieu laver ma sang. que no es malo, Et qui parle moi qui pero yo parle. creí cuando usted se entregó al Señor que le lavó con su Et sangre. moi quand depuis le remettre en Seigneur, il lave avec sang. Estás convirtiendo de todos los días. Et si vous avez converti chaque jour. O sea, Jesús, ahí está otra vez, Vous dites là, mais là toujours. arrepintiéndose del mismo pecado todos Après los días. parti même péché. ¿Qué le pasó? Está dudando. On va douter. No cree que tengo poder. Moi pas quoi il a un pouvoir. Oh, Señor, límpiame con tu sangre. Et Seigneur nettoie avec sang. Cada parte de mi vida, Chaque Señor. parte de la vie, Cada Señor. parte de mi mente. Chaque parte de la mémoire. Usted sabe que la mente humana es muy complicado, Señor. vous connaissez les mots, email, En el c'est nombre de compliqué. Jesús. Non, non, Jésus. La sangre poderosa me Le sang limpia, me pouvoir elle purifica. nettoie et purifier moi. En vez de arrodillarse y decir, Padre nuestro, Au lieu de mettre à genoux, dit papa. yo te adoro, Me adoré, yo te exalto, me exalté, porque tú eres Dios, Parce que c'est bon Dieu. eres Rey. C'est roi. Oh Señor, tu nombre Oh, Seigneur, Ikamasi, no. que baba Isaya. Tu nombre sea Sois exaltado. exalté. Eso habla de confianza. Ça parlait de confiance. Que tu Dios es tu Que Padre. bon Dieu là c'est papa. Amén, hermanos. Amen, frère. Alabanza al Señor. Y cuando comienza a cantar, Comment c'est chanter? usted se levanta a cantar. Vous levez chanter. No, es que no he terminado aún. C'est parce que c'est parce que m'a fini jusqu'à présent. ¿Dónde estás entonces? Qui côté alors? Es que me faltan 2 pecados más. C'est parce que m'a dépêché toujours. No, No. con confianza. Confiance. Confianza que tu Dios te ama. Confiance que bon Dieu là Confianza que remet. tu Dios te quiere Que bendecir. bon Dieu là veut bénir. Confianza que Dios quiere hacer algo en tu vida. Confiance bon Dieu veut faire bagarre dans la Se vie. necesita esa emoción, ese sentimiento. Les sentiments et émotions ça. Como usted acerca a Dios. Comment approcher devant bon Dieu? Alabanza al Señor, que es tu Dios, es mi C'est bon Padre. Dieu, c'est papa moi. Él me ama. Il remet. Amén. Cuando yo tenía 23 años, 23 ans. amén, si yo hubiera muerto, Si moi t'es mort, yo estaría en el infierno. dans l'enfer. Él me guardó. Él kembem. Él me cuidó. Il prend soin. Y abrió mis ojos a los 23 Il años. nous j'ai 23 ans. Padre Celestial, gracias. Papa bon Dieu, merci. Gracias por tu amor. Merci por el amor. Por venir a Por buscarme. venir chercher. Gracias, Señor. Merci, Señor. Oh, tu nombre sea exaltado. No, se soit exalté. Tú mereces toda la gloria. No, se Tú soit mereces la el kimashme kebebebe Isaya. Urabashmeya. Alléluia. Cambia. Eso cambia tu Ça va oración. changer prière. La manera como usted acerca a Jean Dios. qui va approcher devant bon Dieu. ¿O no, hermanos? Oui ou non, frère? Vamos terminando. On Aleluya. va terminer. Eso es muy importante. Et ça très important. Pero pastor, eso es hipocresía. No es hipocresía. C'est hypocrite. Non. Es creer C'est quoi? que Dios es tu Que Padre. bon Dieu c'est papa. Que Él te amó cuando usted estaba muerto en delitos y pecados. Il remet on là qui était dans péché. Él murió por ti. Il mourit pour. Cuando no valías nada. Là qu'on parle pour rien. ¿Cuánto más ahora? Qui ça grave Que te ha limpiado con su sangre. sangre.
esa confianza. De confiança. Usted tiene que tenerlo con Dios. Vous devez gagner avec bon Dieu. Acercar a Dios, ven Dios. Approchez vers bon Dieu. Venez bon Dieu. Dios es más grande, sí, amén. Dios es más Bon grande Dieu plus grand. Amen. y un poquito más bonito, aleluya. Bon Dieu plus belle tout. Abrazar a Dios, Embrassez bon Dieu. tranquilo, así, con Tranquille confianza. avec confiance. ¿O no? Oui ou non? Usted tiene que romper eso. Vous devez écraser ça. Tiene que quitar eso. Vous devez retirer ça. Es mi Dios, es mi Padre. C'est bon Dieu, c'est papa. Quoi Yo lo ça? abrazo en todo momento, en Moi, todo tiempo. moi, c'est tout moment, tout temps. Eso es muy importante cuando usted entra en la oración. C'est très important là que vous rentrez dans la prière. Amén. Voy donde mi papá. Moi, je vais aller joindre papa. Amén. Moi, je vais aller côté papa. Tiene que pasar para cantar. Amén. Gloria al Señor. Y eso es muy importante. Et c'est très important. Sabiendo que Dios es un buen Dios. Vous connaissez que bon Dieu, c'est un bon papa, un Buen bon padre. Dieu. Un bon papa. Si usted tiene esa confianza, Si vous avez confiance à ça, solamente en la primera estrofa de nuestro Padre, seulement premier sauf que c'est papa. Papa nous. puede ir 5, 10 minutos. Vous pouvez aller 5 ou bien 10 minutes. Ya ahí el Espíritu Santo toma control. Parce que bon Dieu a déjà pris contrôle. Alabanza al Señor. Si solamente usted piensa lo que Él ha hecho, Seulement si vous pensez ça qu'il fait, ese Padre c'est nuestro, papa nous. mi Padre, Papa moi. tiene mucho peso. Il y a un pile poids. Porque es Padre, porque mandó a su Hijo. Parce que vous êtes petit Léa. Porque es Padre, porque sacrificó a su Parce Hijo. que sacrifié petit Léa. Porque es Padre, porque Quizás me c'est papa. adoptó. Parce qu'il est adopté. Me puso a la mesa. Il mettait devant ta. Ahora recibo pan, no Il a migajas. recevoir pain. Porque es C'est pas Padre. vrai. Parce que c'est papa. Solamente esa C'est palabra. ma parole, Si ça. usted realiza que quiere decir que Dios es mi Vous Padre, réalisez que vous connaissez que bon Dieu c'est papa. eso produce adoración, Ça alabanza produit en usted. adoration, louange dans vous-même. Con confianza, hermanos. Avec confiance, frère Msem. Amén. No puede haber pecado de muerte en tu vida. Pas capable de péché mort dans la vie. Amén, de muerte. Péché mort. Amén. Péché la Si mort. usted acaba de robar un banco, Si vous faites vin voler un banque, es otra cosa. Amén. ça c'est notre bagaille. Comienza la oración diferente. On a dit Aleluya. recommencer à prier la Si différence. usted acabó de adulterar, es otra cosa. Si vous faites fin commettre adultère, c'est notre bagaille. No puede haber pecado de muerte Pas capable de péché la mort en tu vida. dans la vie. Alabanza al Señor. Atiende con el pecado. Attendre avec péché. Si no, eso es toda tu oración. Sinon, la pas péché toute prière. Tiene que ser que conforme la voluntad de Dios. Il doit selon volonté bon Dieu. La palabra dice pide, Parole a demandé, pero ese es pedir, es conforme la voluntad de eh bien on doit Dios. demander selon volonté bon Dieu. Lo que Dios ha estipulado para usted. Ça bon Dieu mettez pour même. Amén, hermanos. Después continuamos Après, nous continuer con este tema avec thème là. que vamos a entrar en el ejemplo Nous allons rentrer dans l'exemple, de oración. Amén. exemple de la prière. ¿Hay preguntas en esta mañana? Est-ce que nous avons une question matin? ¿Ninguna pregunta? Pas quelqu'un qui a une question matin? Hermana Ingrid tiene una pregunta. C'est Ingrid. Gloria a Jesús. No tengan vergüenza, hermanos. Nous n'avons pas besoin de honte, frère Msem. Inquietud, porque el pastor ha dicho anteriormente que no porque Dios te use, Él aprueba lo que tú estás haciendo y ya en la condición que tú estás. Amén. Entonces el pastor dijo esta mañana, no sé si yo comprendí al revés, que en la condición que tú estás no es para tú orar tú por otro. Entonces, ¿cómo es eso? Que tú no puedes interceder ya por otro, porque Dios no puede, un ejemplo, ya en la condición que tú estás, para el poderte, para que tú intercedas tú por otra persona. Porque yo estaba pasando una situación, entonces una persona que vive en los Estados Unidos me llama y esa persona es católica, requeta católica, más que el Papa. Entonces ella a mí me dice, Ingrid, no sé, pero Dios me puso a orar por ti. Y yo digo, Padre, pero esa persona que yo sé que está en los caminos al revés, ¿cómo me llama ya de tan lejos? Porque sintió algo y ya lo que me dijo ella era ya verdad. Y yo le dije, sí, lo que tú me estás diciendo es verdad. Entonces, pues yo me quedé yo con duda. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí no hay nada. Yo, El que está en pecado no tiene a Dios.
Yon moun ka vive dans péché pas gen bon Dieu. Dios no escucha de oraciones Bon Dieu pas tant de prières yo de pecadores. de yon péché. Excepciones. Exception yo. Dios puede usar un Bon burro Dieu ka utiliser un bourrique o un mundano. Son ou bien mondain. Ça excepciones. c'est exception. Amén. Es para confundir. C'est pour confondre. Cuando yo estaba en la universidad, Là que moi dans l'université, ya era joven, moi j'étais jeune, recién j'ai convertido, converti. y una otra cristiana de otra iglesia, una iglesia libre, Yon l'autre chrétien, l'autre l'église doctrine libre. porque nosotros no creemos que toda la música es de Dios. Parce que nous-mêmes, nous pas croire que toute musique c'est pour bon Dieu. Y ella dijo, Et dame, c'est ça dit. toda la música es de Dios. Toute musique c'est pour bon Dieu. Dios me ha hablado ayer, Bon Dieu parlait avec moi o me hier. habló aquí en mi Il parlait corazón, avec moi dans Kem. una voz dulce y Yon suave, voix douce soir. y me dijo que todas las músicas son de Il dit Dios, toute musique c'est pour bon Dieu. porque el diablo no puede cantar para Dios. Parce que le diable va pas chanter pour bon Dieu. No es verdad, C'est pas vrai. pero la forma como él la dijo, Mais Jean qui s'est dit ça, gloria a Dios, il dit gloire à Dieu. Dios le ha Bon hablado, Dieu parlait avec elle. era Dios. C'était bon Dieu. No es verdad, C'est pas vrai. no es verdad, C'est pas vrai. porque el diablo canta, Parce que el diablo a chanté. el diablo predica, El diablo a prêché. el diablo conoce la Le diable a palabra. connaît parole là. Amén, hermanos. A veces el mismo demonio, Il a fait même démon. el demonio sabe tu condición. Parce que démon, il connaît condition. Él sabe lo que estás pasando. Il connaît son passé. ¿Por qué lo sabe? Pour ça le connaît. Él mismo a veces lo ocasiona Parce que c'est le film que plusieurs fois qu'il mettait baillot. y le cuenta a uno allá Il raconte l'autre là-bas. que no sirve a Dios. Qui va servir bon Dieu. Excepciones, Exception yo. Dios puede usar el mismo diablo. Bon Dieu a utilisé même diable là. Amén, pero son Mais excepciones. c'est exception yo. Yo descartaría eso. Moi descarter ça. Su oración no llega a Dios. Prière là pas arriver dans bon Dieu. Amén. Mira, pero yo, Moi-même, amén, si estoy en pecado, c'est moi dans péché, ¿cómo voy a interceder? comment me l'intercéder? Vamos a verlo más adelante. Nous parlons de ça plus devant. ¿Qué es interceder? Qui ça qui veut dire intercéder? Pedir a Dios Demander bon Dieu para Jerry. pour gérer. Para pedir a Dios, Pour demander bon Dieu, tengo que estar en la presencia de Dios. demander dans la présence bon Dieu. Para pedir a Dios. Pour demander bon Dieu. Ahora, si estoy en pecado, On est assez dans péché. ¿cree usted que estoy en la presencia de Dios? Ou quoi que dans la présence bon Dieu? No. Non. Amén. Intercesión Intercession, viene cuando Dios toma control de tu là vida que bon Dieu prend contrôle dans la vie, y oramos para otra nous persona. prions pour l'autre. Hacemos mucha oración para otras personas. Et comme ça, en pile, prier pour l'autre. Si esa intercesión es otra cosa. Intercession, c'est un bagage. Pastor, pero hay una parte que la palabra de Dios dice que en cada iglesia hay un remanente, no importa la iglesia que sea, puede ser en la mezquita, no sé, en cualquier iglesia Dios tiene un remanente. Y la otra parte que dice Jesús, si no está, déjalo, porque si no está con el otro, está conmigo. Entonces esa parte también yo quiero que me la aclare. En la iglesia de la Odisea, ¿había remanente? Dans l'église, là, on dit c'était un petit groupe, un petit reste. No. Non. En la iglesia de Sardis, Dans l'église Sade, sí. oui. No toda la iglesia hay un remanente. C'est pas dans toute l'église qu'il y a un petit reste, un petit groupe. Si usted está en una iglesia satánica, Si on est dans l'église satanique, donde adoran al diablo, côté il n'y a pas de diable, no hay remanente. pas de vraiment, pas de Hay petit reste, pas de iglesias petit que groupe. han sacado a Dios fuera. Il y a l'église qui mettait bon Dieu dehors dans l'église. Amén. Ahora digo Vous avez dit? que hay salvación Il y a délivrance. en otras iglesias, claro que Dans sí. l'autre église, oui ou non? No somos Oui. los únicos. Nous pas unique. Aquí también hay gente que no se va al cielo. Ici, là, tout, il y a des gens qui vont dans le Si ciel. no cambian su Si vida. on pas changer la vie, Aunque están escuchando la même si palabra. des paroles là. Amén, hermanos. Pero no en todas las iglesias Dios está. Mais c'est pas dans toute l'église, bon Dieu. No y est. en todas las iglesias hay remanente, no es C'est pas verdad. dans toute l'église qui ont un petit groupe. Alabanza al Señor. Amén. El que adora imágenes Mon qui va dans image, no tiene a Dios. yo pas gain bon Dieu. Sí. Corto. Ok, mira lo que dice la hermana, que es confusión. Et regardez ça, a dit qu'ils sont confusion. Me dice, ¿de dónde vine yo? Il dit, Que yo vine de la iglesia católica. moi sorti dans l'église catholique. Yo no era remanente de la iglesia católica, yo estaba perdido. Moi pas de petit reste, moi pas de petit groupe dans l'église catholique. Moi t'es perdu. Yo estaba perdido. Moi t'es perdu. No es remanente. Moi pas de petit groupe. Remanente quiere decir gente salva.
petit groupe veut dire monde qui sauvé. Yo vine a la iglesia católica. Moi sorti dans l'église catholique. Yo creía en la iglesia Moi católica. te prends dans l'église catholique. Yo buscaba a Dios, Moi chercher bon Dieu. pero estaba perdido en esa iglesia. Moi te perdu dans l'église ça. Y Dios abrió mis Bon ojos Dieu l'ouvrit chez y moi. me sacó de Il allí. retiré là quand j'étais là. Hay mucha gente buena, eso Il y a un sí. pile bon monde oui. Gente buena en diferentes iglesias. Bon monde dans différentes églises. Amén, hermanos. Nicodemo era un hombre bueno Allez, Nicodème était un bon homme, bon que monde. creía en Dios, Il était quoi dans mon Dieu? pero no tenía a Dios. Mais il n'est pas de bon Dieu. Así hay mucha gente buena C'est comme ça qu'il y a un pile bon en monde. diferentes iglesias Différentes églises. que quieren servir al Qui Señor veulent servir Seigneur. y Dios lo va sacando. Bon Dieu va le retirer, Dios lo va Bon sacando. Dieu va le retirer, Dios lo va Bon Dieu va le sacando. retirer. Amén, hermanos. Amén. Cornelio no tenía a Dios, hermana. Connaît, il pas de bon Dieu. Y Dios le presentó, Bon Dieu présenté dans le lui-même. llamó a Pedro Il est Pierre. y Pedro le predicó Pierre prêchait la salvación. délivrance. Ahora, solamente en nuestras iglesias hay gente salva, no. Qu'on y a seulement dans l'église qui est bon monde sauvé? Non. Mucho Il y a un más. pile encore. ¿Todos son salvos aquí? Nous tous qui l'a nous sauvé? ¿Todos son salvos aquí? Nous tous qui l'a sauvé? Yo no sé. Mais on va connaître. Yo no sé. On va connaître. Si veo la actitud de algunos, digo, si viene el rapto ahora, Si enlèvement fait Kounia, alabanza al Señor. Estás en el lugar correcto. on est en place correcte. Recibes la palabra. On receive la parole là. Pero si no haces nada con la palabra. Mais si vous pas fait rien parole là. Hermano, ahí tiene una pregunta. Tenemos que terminar. Solo tenía un remarque, pastor, que los brujos también oran. También Et groupe yo prié. los brujos oran. Groupe yo prié. Amén. Pero hay más iglesias Mais il y a plus d'églises. donde Dios tiene un remanente. Côté que bon Dieu qui ont tiré. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y a veces, Et que des hermana, fois, por eso yo digo, a veces hacemos oración que no cuadra. nous savons que des fois nous prions qui pas accord. So, Dios, usted sabrá, escucha. On dit bon Dieu ou même écoutez yo. Y a veces lo obra. Et des fois ils font travail. Cornelio, cuando llegó Pedro, ¿qué hizo? Connaît là que Pierre arrive qui ça le fait? Cuando Pedro llegó, ¿qué hizo Cornelio? Là que Pierre arrive qui ça connaît fait? Se arrodilló. Il mettait à genoux. Pedro dijo, no, Bon, il dit non. él no conocía. Il dit pas connaître. Dios le guió Et bon Dieu te guide a la verdad. dans la vérité. Dios le guió a la Bon Dieu salvación. guide la délivrance. Dios ve corazones Bon Dieu ouais cœur de cristianos des chrétiens yo en otras dans iglesias l'autre église yo que quieren servir al qui Señor. veut servir Seigneur. Hermano Stanley Martes. Et frère Stanley Martes, Y aquí termino. il en a terminé. Estaba 20 años en una iglesia. Il était 20 ans dans l'église. Pero él dijo, yo no voy a participar Mais il n'a pas participé porque estaban en pecado. parce qu'il était dans le péché. Pastor, los líderes. Pasteur, leader, No estoy de acuerdo con eso. il n'est pas d'accord avec ça. No, yo no quiero cantar. Il dit non, non, on parle de chanter. Abiertamente estaban en pecado Ouvertement, il était dans le péché. hasta que Dios le sacó de ahí. Jusqu'à ce que bon Dieu retire là. Amén. Dios tiene su gente. Bon Dieu qui est moun li yo. Usted vino de otra iglesia. Ou venez sortir dans l'autre église. Yo vine de otra Nous sommes iglesia. dans l'autre église. Usted vino de otra Nous sommes dans iglesia. l'autre église. Usted vino de otra Nous sommes dans iglesia. l'autre église. Usted vino de otra iglesia. Nous sommes dans l'autre église. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén. Un refugio para los cristianos Refuge pour chrétiens yo. en los últimos Dans le tiempos. dernier temps yo. Pero créeme, Mais quoi moi? si un brujo le dice la verdad, Si on magicien divin dit el en Señor vérité, te reprenda. Seigneur réprimandel. Amén, hermanos. Amen. El altar está abierto si usted quiere pasar a hablar con Dios. Devant l'autel à l'ouvrir, si vous voulez passer, venez parler avec bon Dieu. Es más que una canción, más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente. Ven a hablar con tu Dios un rato, aleluya. Venez parler avec bon Dieu, on te cadre. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Pasa a hablar con tu No Dios. Aleluya. quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti.
alabanza al Señor, aleluya. Dios te quiere llevar a otro nivel, alabanza al Bon Dieu Señor. voulait mener à un autre niveau. Escucha el mensaje del Señor. Habla con tu Dios. Parler avec mon Dieu là. Pon tus preguntas ante Él, aleluya. Conversa con Él. Commencez avec les En el paroles. nombre de Jesús. Non, Jésus. El movimiento ecuménico no es de Dios. Mouvement économique, c'est pas pour bon Dieu. Dios lo llama contaminación. Bon Dieu, pas Oh, alabanza al Señor, aleluya. Habla con tu Dios. parler avec bon Dieu là. Habla con tu Dios. Parler avec bon Dieu. Están en sintonía, saludamos todos los que están en sintonía en esta preciosa mañana. Nous saluons tout le monde qui branché matin. Dios le bendiga Dieu ricamente. bénit richement. Los hermanos aquí en Bonaire, Les frères et sœurs dans Bonaire, en Curazao, dans Curaçao, en Holanda, dans la Hollande, en Australia, Australie, Colombia. en Colombie. Dios le bendiga Bon Dieu ricamente. bénit richement. Activa tu fe en esta preciosa Activez la mañana. foi ou dans prêcher matin ça. Alfredo de Villa pide oración Alfred de Vie a demandé prière para que Dios siga obrando milagros de sanidad espiritual pour bon Dieu continuer à faire un miracle spirituel. y física completa Guérison physique pas complète. en todo el interior de la coronilla de la cabeza hasta los plantas de sus pies, Dans tout l'intérieur, dans toute la ville. de mi hermana Mildred de Villa Viscano. Amén. Pide oración de sanidad para la hermana Mildred de Villa Viscano. Alabanza al Señor. Amén. Padre, gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra. Merci pour parole, bon Dieu. Gracias por cada vida aquí en el altar, Merci pour Dios chaque mío. fois que c'est devant l'hôtel là. Gracias por los que están en sintonía. Merci pour cela qui branché. Oh Dios, tu palabra, Bon Señor. Dieu, parole au Que hay Seigneur. lugar en cada Trouve corazón, une place dans chaque cœur. en cada vida, Dios Dans chaque mío. la vie. Que tu palabra puede ser entendida, oh Pour Dios. comprendre, Seigneur. Para que el enemigo no puede robar, Ne Señor. viens pas voler, Tu Seigneur. palabra, tu semilla, Dios Parole, mío. j'aime dans Seigneur. Ayuda, Señor, Aide, Señor. a esta iglesia, Dios mío, Et l'église Jehová, soit. a ir un nivel más allá, À arriver dans un para niveau plus tocarte, loin. Dios mío, Toucher, para acercarte cada día Pour más, toucher chaque jour. tener confianza Pour que confiance. en Dios, Là où même, aleluya. bon Dieu. Te adoro, Señor. M'adorer au Te Seigneur. exalto, Te Señor. exalter au Tú Seigneur. eres grande y poderoso, Usted Dios grand mío. pouvoir, Seigneur. Bendice a cada uno, Bénis Jehová. chaque frère. Usted conoce la necesidad de Connais cada la uno. nécessité de chaque là. Usted conoce la petición de cada Connais uno. bien prière au chaque. Inclina tu oído en esta mañana, Si Señor. entendez s'il vous plaît. Haz tu obra, Jehová. Fais travail au En Seigneur. el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Revélate a cada uno, Révélez Padre. dans chaque. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Revélate, oh Dios. Révélez au bon Dieu. A cada una de estas vidas, Dans Dios. chaque la vie, chaque En el nombre de Dans le nom de Jesús. Jésus. Mira, Mildred, Viscano, tu presencia. Sí, Seigneur. Allá en Colombia, Dios mío, En Señor. Colombie, Mildred, Seigneur. O en el nombre de Jesús. Oh, alabanza al Señor. Donde ella puede estar, Dios mío, Jehová. Quel que soit côté capable Tú de la Seigneur. conoces, tú sabes. Vous connaissez Seigneur. Señor, tócala. Touchez-les. Tu
palabra dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ou de tout le monde qui m'a donné un bagage, c'est dans papa ou pas faire dans petit là. Pues en el nombre de Jesús, Et bien dans le nom de Jésus, toca Mildred touchez Mildred. Vizcano, Señor, y una sanidad total en su Une cuerpo. guérison totale dans le col. Por la saga de Cristo, Dans le blessé Jésus. mandamos esta palabra de Vous sanidad parole guérison. en el nombre de Jesús. No, no, Jesús. Oh Espíritu Santo, Saint-Esprit, desciende sobre esta vida descende sur lui. con tu poder sanadora Avec pouvoir y guérison là. obra sanidad en esta Fais vida. une guérison Seigneur dans les En mains. el nombre de Jesús. No, no, Jesús. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Ayúdanos a entender Aidez-nous comprendre. y apropiar Y pour nous appuyer de esta palabra, Dios parole, mío, Seigneur. y activar nuestra Et vida activer la vie. para así recibir de ti, Jehová de recevoir gloria. la main, bon Dieu. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. La honra y la gloria solamente para ti, Connais la Señor. gloire seulement pour même Seigneur. Amén. Amen. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es grande. Bon Dieu grand. Amén. Y invitamos a nuestros seguidores. Nous invitons tout le monde qui est branché, qui est branché. Amén. Alabanza del Señor. Para que en esta noche también estén en sintonía. Pour que à soir tout va brancher A los hermanos de afuera que van con nosotros a Barranquilla. et frère c'est vidéo qui aller dans Barranquilla. Hay información tocante hoteles. Comuníquese con Jerry para eso. Alabanza del Et qui Señor. information sur des hôtels, communiquer avec frère Jérémie. Dios bendiga ricamente. Bon Dieu bénisse richement. Hasta más rato a las 6 de la tarde en este lugar. Il nous va arriver encore plus tard à 6 ici là. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos ricamente. Bon Dieu continue de bénir frère c'est Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor, toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrí yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentro